anga rero uko nivuga ku bijyanye n'ubwene gihugu mvuga ni point n'undi buze kurangirizo ndetse nanashimangira cyane ko iki kintu gikenewe. Turareba Perezida wa Repubulika imikino ya volleyball iri kuba akitabira inshuro nyinshi, basketball iritabira iraba akitabira inshuro nyinshi, imikino myinshi ndetse n'itakinwemo n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda akitabira akaza kuyireba. Ese iyo mikino mbere niyo yarebaga kurusha football cyangwa yagaragaraga ku kibuga cya football kurenza uko yagaragara kuri iyo mikino y'indi ya basketball na volleyball? Dusubiza amaso inyuma turasanga football niyo yagaragaramo cyane kurenza ibyo byose. Ese ubu uheruka kubura ryari kuri ibyo bibuga bya football? Kandi nitujya kureba muri makipe y'igihugu ya basketball still arimo turaza gusangamo abanyamerika, turasangamo abanyabrazil, turasangamo n'abafite uruhu rwera bari gusavinga ikipe y'igihugu. Ntabwo nyakuba Perezida wa Repubulika bizamuza kuza kureba ikipe y'igihugu cyangwa nibatsinda ntabwo hazaba hatsinze abanyamerika cyangwa abanyabrazil, hazaba hatsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda. You get the point. Ndasheka icyo nshaka kuvuga muri kucyumva. Amavubi akeneye kuzana abakinnyi bahindura, batsinda, bagomba guhereza umurongo abo banyarwanda muri kuvuga ko mushaka kubakiraho. Mu gihe bitabaye ibyo Amavubi azahora atsindwa, yongera atsindwe. Nushaka uzazane Roberto Mancini kuva muri Italian national team. Nushaka uzane Roberto Martinez amukure mu Babirigi umuzane gutoza Amavubi. Uzane umutoza wese ushaka, ntacyo azakorera, ntacyo azabyaza umusaruro abo bahungu bakinira Amavubi bagifite umutima wo gushaka wo kureba ibyo bazakura mu ikipe y'igihugu kurenza ibyo baza ikipe y'igihugu. Tuzane abashobora kuba bareba uwo musaruro bakora mu ikipe y'igihugu ariko banatanga umusaruro, kubera ko bari gutakaza amafaranga menshi cyane muri abo bakinnyi ariko nta musaruro bari guha igihugu. Kubera icyo utayatakaza mu bantu none bari buze gutanga umusaruro mu ikipe y'igihugu. Amavubi aruka kwishima mu gihe hari yarakivanze, bazana umuntu bakavuga bati Amavubi kuri iki gihe tutemere dufite ikibazo gikomeye cyane muri atake. Nta mwataka Amavubi afite ushobora kubatsinda igitego. Ikipe y'igihugu ya Cameroon urananirwa gutsinda Uganda, urananirwa gutsinda Cape Verde, urananirwa gutsinda Mozambique, uzatsinda Ghana gute? Uzatsinda Egypt gute? Nta mwataka dufite, tugomba gutsinda amakipe. Kandi hano hanze barahari abakinnyi badafite amakipe bigu bakinira nimba dushobora gukora deal Arsenal ikamamaza Visit Rwanda, PSG amakipe akomeye akamamaza Visit Rwanda, kuki utakora deal ngo tuzana abakinnyi baza guhindura ibintu abanyarwanda abone ibyishimo? Get the points. Dukeneye kuzana abakinnyi batanga impinduka, babaha ibyo bakeneye ariko n'abanyarwanda bone ibyo bakeneye, apana gukoresha bene igihugu batifitemo. Reka ndeka kubivuga gutyo ko nta rukundo rw'igihugu bifitemo, barufite ariko ntabwo ruri ku rwego rw'abandi baruriho. Nkuko nivuze ku kipe y'igihugu Uganda barapoteza amafaranga menshi ngo barazana abaprofesiyoneri. Umuprofesiyoneri uzanye kuva muri Sweden cyiciro cya 4 ararutwa n'umukinnyi ukina hano. Abakinnyi n'ujya no kureba urasanga badaheruka gukina muri Slovakia mu cyiciro cya 3. Araza ntaheruka gukina, usanzwe akina mu kibuga ntumushyizemo, ntacyo bizatanga. Icyo nashaka kuvuga basa n'abakinnyi nk'uko byakorwaga batanga umusoro mu ikipe y'igihugu, kuko no mu zindi mikino turabona barabikora muri basketball, muri volleyball, kandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubera iki muri football mwumva ko mwihagije kandi byaramaze kugaragara imyaka ibaye myinshi 14 bigaragara ko abanyarwanda nta mupira muzi.
barazi, reka tuve ko ntawe harimo abawozi ariko ntabwo twihagije, reka mbivuge gutyo. Bimaze kugaragara ko abanyarwanda tutihagije, dukeneye abatwunganira. Kubera iki umupira w'amaguru twumva ko tudakeneye abatwunganira? Wenda mu magare twarabibonye, dufite abahungu bazi kuri nyonga, ntabwo dukeneye ko tuza kuzana abanyaritreya mu kipe yacu y'igihugu, kuko twebonye ko dufite abakinnyi bashobora kuba bari nyonga, barabigaragaza. Muri basketball barahari abanyarwanda bazi basket, bazi kudunda, banabigaragaza iyo bari gukina, ariko bakongeraho n'aba bantu bavuga batabanga baraza gutanga umusanzu wabo mpinduka. Turabona birakorwa muri volleyball, nuko birakorwa. Why not football? Ari abanyarwanda bakunda, kubera iki mudashaka gutanga ibyishimo? Ikipe y'u Faransa muri nojoro itwaye UEFA National League, tujya muri squad y'abafaransa cyangwa tujye muri lineup yakinnye, yereka umufaransa kavuki, umufaransa mu maraso uri muri la kipe ninde. Ariko nitujye kureba turasanga abafaransa baraza kwishimira hamwe, ishema ni umufaransa bwitwaye neza, twatwaye igikombe cy'isi, n'abandi bagitwaye si bene wacu babirabura mu ikipe y'igihugu y'abafaransa. Football ce n'est pas la guerre. Football niko uvuga? Football ntabwo agakwiye kuzamo ivangura. Muri football nta vangura ryagakwiye kuzamo ngo reka ngo dukoresha ba football ihuza gahuza abantu, kubera icyumva ko wigize kandi maze kugaragara imyaka 14 bigaragara ko tutishoboye, tuzana badufasha. Abafaransa bari kubikora, ninde uri kubafasha? Nabo bakinnyi bazanye baza gufasha abo Bafaransa. Belgique ifite abakinnyi benshi babirabura ndetse nabo kuva mu bindi bihugu, kubera ko babonye ko bafite abashobora gukina, ariko bagomba no kuzana abafasha kubera ko batishoboye, batihagije. Kubera iki twebwe twumva ko twagije kandi tumaze kubikora imyaka myinshi, hashoyemo menshi, bigaragara ko bidashoboka. Kubera iki badashyira hasi, batavuga bati birananiranye, ntabwo twishoboye, reka tuzana abatwunganira? Ikintu kibananiza iki? Mu gihe cyose bitazagenda gutyo, Amavubi ntabwo azigera atsinda, muzahora mu marira, mu kababaro, abantu bazavuga ibyo byose byo kuvuga ngo muberukane umutoza bagire gute, bazane nde, nta kizabyeza umusaruro abo bahungu. Jewe conclusion, muzana abakinnyi bashoboye, barahari nongo bagaragaza difference, mubashyiremo bakine nkuko mwabashyiragamo mbere bagatsinda. Why not mutazana abo bakinnyi ngo ikipe y'igihugu yongere gutsinda, yongere kugira ibyishimo? Nibyo abanyarwanda